matur tiyang. Sampun nggih pada mangun jalmanipun. Dumadi ae jlemone ne. Nggih. Uli bidan polon cino bating ne. Wow. Kena cino bakal angon jeno. Ngendi tiyang somah. Iya ratu. Bakal jangkau nanti jlemone ne. Nggih. Kene sana. Napi. Iya nado hitungan cin kedo. Nggih. Sekone si nyangkut jlemone ne. Nyak si nyangkut nomor bapone. Bung tiyang bung. Ya. Bung. Makan ye. Hah? Makan ye. Kalau kijol aku mau blekas. Wah, dong calo sengeding tunu. Apa kalau ada hitungan Pak Pela? Puniki Pak Gusti. Nang petang wake. Makin puniki. Karyan duwene 99% sampun memargi. Sakewanten tiyang nunas ring Gusti janji duwene camate. Lah, tiyang musuh waduh diarep ngatan cine dong sing tadi neneng sakit nagih tadi camat. Nengel sekitar cina di camatan. Nggih. Antos malau. Nggih. Si kelimpuk wakenya. Ampunan je galak-galak kengkenyen. Dong apa konen pragat nih? Sap malih tunggal disampune titiang mangkat dados camat. Sampunang dok kenangan dinuso kenangan titiang. Kalau titiang lah meme dan ukun kalau dua dilibure pangaluan batas nengokin ni meme kentan. Nyenyi megeme calon camat nih. Menitungan Cina di camat di jauh dibungut pohon nih. Wenten camat dibungut pohon. Bangyak ligleg bulun camat nih. Bekat. Nggih, terima kasih. Bengong saja gelah ditambal ngam kejang. Sing mirip paman ngelah pengerasan manusia nang abedi. Iyan dia mondok kadira sesuai tali dari Haji Marpa peningu kodan paman. Dijane mirip duna. Dijane mirip kuangan paman. Dan dia tiba man kapening lingai dan ake lingsir. Murdan jagat sigat pedung dijadi melinggih di tengah kerangkeng paman. Wake sengguh nyai sengelah ni madan pengerasan manusia ketun. Kene lah. Pada sendeng mengong kupingnya cicing nyai sunal penayang sigat petung nyai. Paman. Ni madan pengerasa saya paman aku mulai setengah jalan. Pengerasa kayak dong petang bungut deh. Dong cangkah cumangkah. Dot ni bakal minton ni pate hakong rumah sak. Don maning yang kena-kena wake. Kengken petangir pusat. Ada wicara kadjani mulu wake ngelah kawin saja. Kewala lah curang. Kayang jani secida banok ngisi. Kapon dadi gaguan wake. Reh nyai pindah ke penyatul. Mau ini nyai patut kisah dengan wake. Nyai patut mati ang wake jani. Apa lek-lek ni mai? Kalau dot mangko bilang nyai mau yang teko di gaya-gaya. Kata dewe ke. Yen dot ni ngrasang ngecap ni madan bagia suka deh. Kata dewe ke wake bakal nampak cicing deh.
wirang pramu belok kabeh dijijengene. Ngedel ngiyeh mata nyete kebayi. Kene dah. Sepala jindot nawang cengkel ulah ya pada aku ngemangsa jijengene nah bareng. Tega jatene nak kengken kena beli deh tur maning nyen beli nunen teka mahi Cai betakon kapan waki lah men cai nyen ngoren mai wake ngelah kena wake ni nunen ke jalan mahi nak kengken kena cimetakon gitu mirip ensat cikin awet kekesan Jakarta ni madan karang pegaluhan sing dadi jelema wani nincap di madan karang putret apa lek-lek cemai ya ingat cai ken kegertan jaga di dini ni madan karang pegalukan karang keputren bener mawin kadang deweke sing dadi jelema wani teko mai sing dadi men cai jelema wani apa luwon ni ngudiang badeng yang cai petone yen wakeng wasong wasita gumi dadi raja wake dani nakal nungeng nakal nganang tungdiang raman cai ya dadi raja cai raja wake ane ngangon cai raja nyen saja peneng banyak ke ngangkat ngangon wake raja saja banyak ngangkat kalau raja dengar cai si sengawan to nak surya setuju aja neto Agomi Cai madan pengambil lingi waki masih pengambil lingi nunah pembuktian di buri yen dot cai lakar dari raja adang ne madan surat perjanjian cai kelawan kaina Kiwalo surat perjanjian nyen sing melakar haji kertas haji lontar sing mau tulis haji potlot haji geret mulut tatakan penulis setangkah kai kelawan takah kai apaan peturu masa selak menulis yang buat pusakaan kai itu madan surat perjanjian merah niki mangkin lawan ngepetanya jago wakil pemimpinnya ampun ngelawan gusti anu pamiang dijang sekali macan gusti yang rarah dijang yang burun aeng gusti kumis kusina jemping sakewantan tenyak mesai tenyak mepanduk ni lawan gusti pitik bengil kage lawan gusti yang rarah patut napi benar ni lawan gusti menapa patut mangsa ni macan gajah singo beruang nekenten patut ni lawan niki mangkin ampun singo niki mangkin ampun beruang niko ne cocok lawan niko musuh gusti ya lamis kekene jemon betul atas dan lamis didiang lamis wit sangkaning gusti seneng ijeng didiang kemargi sing antas pakai kekenah penai ngemangsa ni madan pitik pengil kawin ngaliangi wake sae di gajah warak sio nyen dadi gajah nyen dadi warak nyai niki pinakan didiang warak gusten didiang kene lah kat kali mongkek mirip nyung dewek kan ora tau cengkel mun jatan ingat kena sae mirip kepal supaya ngonang-wan sae lan mula diwanen tidak bakal papas wake pangsing balu nyertai deh. Uli bekelu mirip cai lakal nandang wiranga kebuktian cai ini. Anda lu Hanestian Ranjano mirip nih subuh jangkep di ukuran cai ini. Kiwalo buktian ane madan tertulisannya tangkah cai kelawan tangkah kai. Jadi jalan peturun nulis. Aku setengah. Jadi jalan peturun nulis. Nenen alu nak sajan kalau le. Mau balik kori cai, temukan. Suksemo didiang gusti, yen tan gusti kelesen raos sapunapi penados Kasep, kuyak di didiang kangkel dari kanjeng
Terus saja kelaseng ada pamreka pening ada beranan di puri sigar betul. Iya neng saja paman olas. Iya neng saja paman baki kapining gelam. Banglah nyarang ini dan akil lingsir di tengah kerangkeng. Sampun ang kalau Joko Dewo. Sampun ang pisang. Titiang sampun rumah soda awak pemahaman sanelian. Nenten kelenggo atur titiang untuk itu anak kelingser. Apa saja lancur gelambang. Nyakalai daya jine sanang gelantingin gelam. Ida lantas melingin di tengah kerangkeng. Nenten kenian duk di tiang matur ning Brumo Joko Dewo Ratu Agung. Kami tanggung bro matur sip aja. Lukti keselengakan manah titiang. Risampun ton titiang aja wenten nangis ngiring itu aku sampun api kau jadi. Ya. Lurah sing masih nawang nih. Sematren enten. Ngete itu dua kelingser ada di kerangkeng rah. Sampun api. Itu dua lingsir wenten di kerangkeng. Bener. Sangkanen sira aja. Tur maning napi uang itu nih. Lu ngerawasan. Ini mirip adol nak. Dot nakar ningkan ang kuri ini mene mulut wah gagayan yo yagung. Bagung. Ini hajang di tiang lungsur ampuro banget kering tinggi palungguh Joko Dewo bagung. Uniki sane angkan ang di tiang piana. Boyo dan piana di tiang bagung. Ngeleng-ngeleng angene. Aji ngeraos puniki sangkanen sisunge. Dados nadak sare Medo Agung teken putran Aji nek sampun api puniki. Sampun iki kedua aku. Rai warso sane sampun lintang. Dawa geruk jagat palungguh Joko Dewo. Palungguh Joko Dewo kewiyaktiane pisan wandah putra saking Gunung Wano. Rok jagat terwe kegebuk anduk Prabu Nagomoma. Kaon Hidaya Jireng Payuda. Kantun palungguh Joko Dewo payusun tigang sate. Melet lihat di mana titiang. Mangno kantun nyelekan di mangkin dua aku. Menikot temawana diri di tiang pado. Ane kanang di tiang ya. Men sane angken tiang Aji uling pidan. Men sira puniki. Di tiang wadah pengabih ni hajung palungguh Joko Dewo. Pengapih ajen gelah duking muni. Duk itu di Surya Buana. Ayo duane nenden presido anduk di tiang jago melanin jaga terwe aku menikot temawana. Dikiring di tiang. Tung dadi pisan paman. Tung marjani paman matur yen sujati kuku dan lah. Yen pipidan paman ngeraosan sing kanthi aji ada di kerangkeng. Mirip gelah presiden lakat Pramobeta. Lagu duane ngasapun iki wicara sane wenten ning puri. Sampun punika manjangang malih. Giring gampang ini dia hari ini. Suryanen sikian titianganen. Ampun yang pisan titiang. Banget titiang mepinun asring niki. Doaning beli sampun pawikan ring kewedanan titiang. Sampun ang beli ngutang titiang beli aku. Sira malih pacang lantingin titiang. Mas Mirah itu pangan. Sampunang dewa sumuni. Sekantun beli murid. Beli sing lakar surut-surut. Pacang Pramobena mantep ring ajine dewa. Makasih. Wicara puniki mangno mesingin. Pengpatut antuk beli. Para putri dewa. Sampunang dewa iwang penampe. Yang uang beri tunut boyong hati sakti lagi. Tujuan beli di Sunderland. Mentilar dewa saken kuririen.
saking singit kiring ban penyeroan duwene ping kalih pengapit. Yen ing asap punika kayu beli. Titiang kemandiwan saya. Wonten kangge titiang pepinunas. Sampun ambli lali ring iden akiling sesane wenten di tengahing kerangkeng ya. Nijaki mau saha sareng parakan duwene paman Gingsir. Yen ing asap punika dimangke titiang lungsung pamit. Giring bau. Paman Gingsir. Jengah saja gelah. Yen sing presida gelah ngwalesan, kengken sakit gelah gawe ni aku tan pramusuka gelas. Soang sura mereka ayatnya ring semar mahyun ilangan kang paramuka yan sayu wakti dosing purusa herangan jengahang pukayone saking mangkin kingkinan rinci kang winayone pacang walesang pekardinipun yagung. Nah ini paman kaden Sumonawan. Mapan ada kebos pire saktin wong sinunggal. Sayu wakti Yen patek gelah ngarepen ni agung. Sing kewah asan dia. Wale paman kaden Sumonawang. Ieu ngalah balo waduh. Do mawanan ceratur paman telah ngalih pertandingan. balo nerien punuhang kimon paungun titiang nah lingsir sanang pikayunin mangkin ring rangkeng ide mo gena mangneten sedo tanpa pangan tanpa kinum nah lingsir mumpung nyaman titiang ayah ring perantenan mangneipun memandung rayunan aturang ring anak lingsir. Benar saja. Usai ngalan Mekah di Kansar, nanti berjalan mengsang.